بو پرس هەڵبژاردنین تورکی گەلوێ هەڵبژاردنە وێ چاوە نەخشەیە ئیدارەکردنا تورکیە بگۆڕن تورکیە وڵاتێکی هەرێمیە بە باندۆرە جیرانێمەیە ئێدی بێگومان گرینگە vê وڵاتی هەیە ئەم بوومەژێکی گرنگێک و ئەم vê pêvajiyê هەڵسەنگینین مەبەستا منە دگەرمێڤانێکی هێژە ئەم vê pirsê pêtir got û bêj bikin birêz Mihemed Reşîd Ormanî çavdêrê siyasî ji dûî ket germê ku car caran em bi hevra van pêş hatin ser astê herêmî navxwî dişopînîn. Kayık Mihemed demata baş be êdî pêvaja hilbijartan li Tirkiye bû geradoamiya serkomariyê dest pê kiriye. Eleqeya xelkî bu sindoqên dengdanê mîna hilbijartinên çardeh gulanên dîne hinekî sist û xavî têde heye. Gelo tu vî tevlû çi adbînî? Hemî demên heva baş. Rêja dengdanek em sehkêne ji derveyê welatî zêhetira lê hatî çardehê me hê. Mesela navxwî çêdbî sistiyek kevîtê ji ber çûnku êk hilbijartine û hilbijartinê te perlemaniyê cêder keftin çûnku hilbijartê perlemzanî çendîn part û pênc çavpeymanî têda bûn rêjeka zor xelkî çû dengê xwe da newzetê xwe yê te perlemanî piştî safî bûn û mayê besê hilbijartina serokatiyê li vê rê jî ku rêjeyek ku ya diyar bû ku hemî bû çûn bû hindê çin ku dê Erdogan rêja pitir bedû dê van hilbijartina serkevî be hindê sistiyek da ketiye rêja dengdanê dibîtin ji heştê û nehê bête xwarê. Belê. Kayık Mihemed, tu zanî jî AK Partî û Erdogan 20 sala destsaladariên Tirkiye ne bawekî reha jî destsaladariye dikin. Pitiriya Parlemanî destêwan de her ew jî bûne referanduma guhartina sîstemê destsaladariye li Tirkiyeyê kir li Parlemanî bû serokatiyê. Êdî nexşa rêyekêwan heye şêwazê îdarekirina Tirkiye ji aliyêwan heye heta şêwazê birêvebirina peywendiyên Tirkiye digel welatên derdor û welatên cîhanî jî heye. Di çarçûvê helbijartên vê carê û di çarçûvê van guhartinên jeopolitîk li deverê hene ku Tirkiye xwedî rolekê bi bandora tu zanî yanî piştî derencamên helbijartinan tu dibînî wê Tirkiye çawa teamûlê digel van pirsa bike gelo. Pêge stratejiyê Tirkiye gelekî giring el deverê kevîte ser sê kîşwera kevîte ser du derya reş û derya navarast dewleteka stratejiya di deverê da rolekê mêjûyî dîrokê gelekê mezin heye di deverê da bandora xwe ya heye ser rojhilata navîn û Asya û Qowqaz û devera Qezwîn pêgehekê stratejiyê jeopolitîkê mezin deverê da heye ekîd dê bandora xwe jî hebîtin li ser siyaseta nêvdewletî û herêmî û navxweya Tirkiye ev hilbijartine gelek giringin du hevrikêt gelek jêk cuda ne du stratejiyetê gelek jêk cuda du hevpeymaniyet jêk cuda ji ber hindê jî em berexet deyînê birna her layenekî ji wana gunankariya mezinê deverê da dê çêbin wekî em zanîn ku Erdogan ve kesekê karizmayî û xudan gutareka siyasiya pêz û gelek şarezeyeka mezina hilbijartina da hey û 1994 em zanîn heta 1998 serokê şerewaniya Stenbolê bû 4500 proje drûst kirin piştîngî derfet bû çêbû piştî parta AKP hatiye damezrandin û ji 2002 heta nûke yêşiyayî gorankariya gelek mezin siyaseta navxweya Tirkiye da biket tişt layê pîşesaziya leşkerî da em zanîn derfetîneke bi dirêjî van behsê van evî proje wê bikeyin dîsa ji layê tenduristî ji layê civakî ji layê her çend deş ji layê aborî ve helewsana çêbûyî lîrê Tirkiyeyê hatiye xwarê bê qîmet bûyî lê ser hindê ra gorankariya gelek mezinê kirîn Erdoganî wekî çêkirina sêyara tûga kehrebayî çêkirina helgira firûka ya deryayê çêkirina tanka hişkî avî dîsa dehan proje mezinê stratejî çêkirîn rêga û ban em zanîn ku evê çûyîna Stenbolê zanin ku berî 2000 Stenbol çi kiraz da bû piştîngiya ketiya çi kiraz da siyaseteka herçend de siyaseta Erdoganî ya derve stratejeka berfirexwazî bû ku maytêkirnet leşkeriyê zoret kirîn mesela Iraqê, Libya, Sûriya, Azerbaycan
بس بگم سکینه کمال کلیجدار اغرو نکسی که گله که کاریزمای کا پس دینه نکسی که نافدار ترکیه بس کنگی هات یا نافدار پشتی 2010 بیا سروک جهپی و پشتی کوداتی 2016 عندما البرلمان که جهپیات یا گرتن رپیوان که یا انقره بستانبول الفت دمیده هات النیاسین و که دیگه حکم سکینه کو کمال کلیجدار اغرو گوتارا و سیاسی گله کالا آواز یعنی که هم خاله که ساده بینین برخد اینه بری دمی پروپاگندا هل بجارتنت پارلمانی سروقاتی دا پیواز و پتا تکامل خوشی بجین کیلو 2000 آبو اوی او کرد دروشم پشتی اینکه وقتی دمی هل بجارتنا کیلو پیواز هات 500 دیناره یعنی پروپاگندا وی نگله که یعنی استراتژیات وی نیاب حزبو یعنی بله کای محمد کشان خالنگری که من بستمن پیت نقاش سر که كنت بحث کری مجارا پیش خصنا پیش سازی سربازیات و زانی سال نوتان دا ترکیه پیش سازی سربازی گله کی لواز بو بوسیا نکرنا بالا فرن خو تبیا اسرائیل یا امریکا الیکاریه وکر به حتی بو چاودیری کرنا دجبرن خو تایبتی بالا فرن چاودیریه پیویز بو لبان ولاتان بکری بگیرید لینا ترکیه باشترین جوره بالا فرن درون دروز دکد کو گلک جاران لگلک ولاتان حتی لاوکرانیا حتی لشارویجی لگل دجبرنی توازن هزی دگوره و که تا گوتی دباره دروز کرنا حتی اتومبیلانجی و هفدمجی دی پایین کد چارچوبی اگر اردوغان سر بکه و پیتر پیش سازی سربازی ترکیه گشه پیبدی حتی اردوغان بحث دروست کردن بالافرین پیشکتیجی دنوا ترکیه داده که هلبد نهوان بالافرین درونان دفروشه ولاتان و به بهای کی گلکی گران که حتی دوی چارچوبیش دا تو زانی همو هفرکین دوره فاکتری هزه گلکی گرینگه پیش سازی سربازی سر اصلی جهانی جی بگمان حتی وگا بجی گلکی گرینگی پیتی دادن زورترین پاره زورترین بودجل سر اصلی جهانی ولاتن بیز بو پیش سازی سربازیه حنی تو بینی و روشا ترکیه برف کی بچه گلوی که اردوغان در بچه دوی بیاویده یا دیار اردوغانی طموحات توی و آمانجو بوچون توی گلک کیرو دیرن و برفرهن و فران قازن و مایتی که نتوی هم زانین دو برکی آوید گل ارمینیا سر مثلا ناگورنو قرباغ و آذربایجان و دیسات گل ارمینیا سر گزیرتت نزدیکی ترکیه و چک دار کردن آوان شلای یونانه و نوکه هم زانیجی که امریکا گل یونانه چندین گزیرتایت چک هزبریت داوی بزابط کن امریکا و یونان بالانس هزیل دوری درست کن پشتی زانی که پیش سازیا ترکیه یا لشکری یا لقب حس کتی و مایتی کرناوی دیسا بود عراق دا یا لشکری و لیبیا و سوریا اولی گلک و دیسا دو برکی آوید گلک دولتی دی اوه همی امزانین که امریکا و گلک اروپا جوی پیشسازیا لشکری تصیتن چون که هیچ جرابطه آماجه پیکری که فروکین بیرقدار بالانس هزه لسوریا و آذربایجان گوهری یعنی بو برجمندی آذربایجان و بو برجمندی ترکیه سوریه ارواسا یعنی چندین پروژه دیگه که درست کردن چک اتمی یعنی همش من عملیات اتمیه سلمی ترکیه وکرنا کانال که دیل دریا رش بو سر بحر دنیل دیسا صدام پروژه دیت مازنیت هین الدوره گوده ده پاشاروج و دوره همی هتا گوهرینه اجبر هندیجی همی بزاوت کن تایبت اروپا نوکه بزاوت کن کو کمال کلیجدار اغرو پشتوانی لید کن کو بهت اثر دستالات دا اف سیاستا برفرهیا ولی کای محمد کو چاودر تعقیب دکن اکش مبستا کو روش آوا پشتوانی کمال کلیجدار اغرو دکن تر سوان هيا کو اردوغان بکاربت ترکیه بکولات کی گلکی بباندور و زله سکوتاجی کوتی ترکیه سه کشورین بباندورین جهان به هفرا گرید ده خود کویت سر دو بحرین استراتیجی حتی تیگوتن که ترکیه تی پایین ده من دهاتی دا باجیجی بخسروان همو کشتین اوروپی کوتن لبندرین ترکیه و لعاوین ترکیه در باز دبه و ترکیه پیتر جیگ بگمان دوار پیش سازین همه جورده نکتن سربازی دا پیتر حوال ده خواه پیش بخواه یعنی ایکش سده من روش آوا کو القلسن لأردوغان ده بیجن کو افیا اگر ترکیه جبه ولاده که به باندور هرمی گرنگ ایدیویل دستیوان در که بکهاتا که ابن شوپیه که ویجی یارا بردو هیا بسادان سالان
ده صلاته حتى ولاتين اوروبا جي شو سردم امبراطوريه عثمانيان يعني تو في حساسيتي چاد بيني قال که نوکجی باجی هر ورد گریتن اف گشتین دریا رش در باز مو دریا سپی هر ورد گرن دیف رکفتن آلوزان کو هندک سنور بهاد بنادانه بس پشتی هموار کرنا رکفتنا لوزان 1926 رکفتنا مونترو دستورات که کامل دا ترکیه کوتشت باجه وردگیریتن شوان گشتی در باز منطقه ام گله جارا احتمالاتی تا گوتن کو 1923 ترکیه رکفتنا لوزان هر وشینیتن اوجی خلط و شاشیت گهن گلک شروع و کارو گلک سیاست مدار طیبت عرب کو و شروع کنا خلط دنوی وبتی کو رکفتنا لوزان چه سنور بونه هاتین دانانه و ترکیه یا بردوام سرگریان و گازی سال 1940 البادمان اکمین بیران نفته در خستانو که نزدیکی 340 بیران نفته یت ترکیه در خستین 235 بیران غازی یت هین نزدیکی 2700 لگریان کرین کول غازی غاز دریارش در خستی یعنی همی آزاده ترکیه آزاده بود در خستنا غازی و فروتنا اینا در غازی حتی نزدیکی قبرس یعنی نزدیکی کنارت قبرس الویرج یا لگریان غازی و غازی کردن یا در خستی یعنی ترکیه حتی که اوس چس نور بونه هاتینا دانانه کو رجلي بكان كو بله هالبط قايم محمد توزاني بيجي بيتر سردمي اردوغان بود اما لجرينا غازي تايبتي جي لنافا دريا نافاراجيك تديت راجشي كجدي جي ديال ولاتن كبنا سيرفي دريا ديال يوناني هانت اريندين ام برفراتر في بيرسي غوتو بيج بكين قايم محمد هالبط كيش بابتو بيرسين زق ين تركيا مجارا كردان بيرسا كردانه و دچارچوبه هل بجارتن بجاری جدا تدید کو پارتیا زور ترین دنگین کرداتینه هدف کو دچارچوبه پارتیا چپا کسک بجداری هل بجارتان که باوی که فرمی پشتوانی کمال کریجدار اوگلو کر بر بجاری خواه یه سرکماری دست نشان نکر هر نبو کواتا کردان گلو چاوا فیواجا پریو بریه چاوا کارینه برجوندین خواب بپارزن فعلا باوی که منطقی فیواجا پریو برینه اداره کرنه بديدا من بنقله هدفه كتاس شوشي كوديدا مفروض ویا دوباره نکر با شوشی خویا جرادی کتیل 2015 ام برای خود دینه اما کل هالبجارتنت سروکاتیا با جروانیا استانبول و اقرب شتوانیا اکرم ما اغلو مسئولیا فشیکرو هر دو سرکتنجی و الجرا که هالبجارتنا شتوانیا خوب و کمال کلیجدار اغلو دربری بس لی یا پید وی بو گلکا گرنگ بو پشتی خولا دوی هالبجارتنا سروکاتیاتی دا هدف تکتیک برجامندیا استراتژیات دا بکار اینا با تكتيكير با يعني في ايديا داش با مثلا يا اگر اضعف الايمان ويت دنگدري خو آزاد كر با اردوغان نگر با دشمنی خود و ام زانی کو زورینه پارلمانی نو که دست اردوغانی دا اگر سروکاتی جی برد وی بارودو خدا ده هدفه کویت لوازیه که مازن داو ده دشمناتی های پتر هیته کنده در فتح که مازن دش کرده ده کدش دزدن پیدوی بو پتر خونیزی که مادم همی بو چون بو هنده چون اوی لازمه ایدولوژیا هزر ایدولوژی یا نتوی یا اجتماعی دانا باسر هزر ایدولوژی یعنی مادم ده اردوغان زورینه پارلمانی دستی دایا مادم ده همی بیرو بو چون و راپرسید بو هنده چون که ده احتمال اردوغان ببد جبر هنده بیت اوی یان پشتوانی اردوغان یان بیران راستی آباد في حالتی دا گرک باش ندا با چون امزانین کو نوکه صلاح الدین دمیرتاش زندان و ما تیروره کو احکمال حکمی بگیتا 102 سال زندانی بیتا کندی سیاست ترکی اجبرنده بديتنا من فيا هدف جالك شرزايانا و هيك تخو بله الكلام بحث 2015 كان قال محمد تزيد دمي بله AKP وكو بيويز دنگنينان حتى داخل جهاد بكركو تبلي حكومته ببا جبو كل برلماني بكار بحكومه اردوغان باوري ور بگره اللي هدف بجدارنا بوجاره كدن هل بجارتنا هاتنا دوباره كرن دنگن هدف جي كان بون ويدمينا چار بود گل مهبه
AKP پیمانی جمهور پی بینه دی تو زانی جهال ویسته مهپی لدر حق کردان چاوبو گلو تدبینی فعلا هدف کو پرانیا دنگین کردان بدز دخل ترکیه باوی که پراگماتیست سیاست دیگه یعنی جی باوی که دن باوی که کو بگمان رد فعله هی رد فعله جی بی آوایه و که تا گویی کو در انجام چان او زانی جی که بیلیه کو اردوغان پرانیا پارلمانی بدز خست اکید به سر کماری جی دبلو گر آواتی تا تخمین کنیم بدز بخیر که دیرو که دسته که این کردا چندی شاشید کرین شوانا هفرکیا سیاسی دوبرکیا سیاسی نبونا پروژه که گرتی دیر کتنا سرکداتیش قاعده هیچ خوکینات همیشه دائما جی قرق خويا يا را دستي دشمنا كري نه دستي خو يعني قال جرا ولي هاتي يقتكو دشمنا عند السوز داينه بشي يتخند قاندي قرق ويا جتي نكو مثلا دستي خود بابا يقتكو مثلا بيك نهاد بان یا دو برگی کد بان دا دستي خو برنو دا چند يعني حتى رده دا چاره سر بيتن مخابن ام كابينه وان شوشي تندامازن و وان در فتاش دستي خود دين و ام جي في سر برجمنديا شول كي نل سر ايديولوژيا بيت ام سر برجمنديا چونكو دولت نه رک خراوی نه خیرخوازی نه و نمزگفت و دیرن دولت سر برجامندی شد که بید ابجل دی برجامندی دولت ها بچین یعنی امی برای خود دینه کو پاشا روژا ترکیه دست اردوگانی دا و پیش چهار سر که ناکشا کردی جی دپریکا دستوری و یاسایی و آشتی هتا چهار سر که نپریکا چک داریش بروی چنده یا پیدوی با گلک کو هدفه چبا خودیزی که اردوگانی کربا و چبات حکمت دا و چهار سر و برخد بعد گجارا بیتا آماجه پیکری کل 2015 الخلایی که بشکدار نبوی پشتینگه شر خنده که هر بجارتی و بشه جارد و نشوتی دا و حتی نکجیوی باجه دایدو کردا چندی تپاسری دیتن و چندی ابدیت وان سروک شرایط وان قیوم هاد ندانن جهوان و چندی کسی وان هاد نزیندان کنه سروک وات زندان کنه یعنی باجه که گله که مازنی برای بله کاک محمد دیرو که کمارا ترکیه دا بله لی گرما ببینه سروی پرسین من گره کنه سروی که کاک محمد لی سال 2009 بگمان پروژه که بود نوا پارلمان ترکیه دا که پارتیه به سرپرستی عمر چلیک بردف که نهای پارتیه بگمان رایگهانده بو چالکه چاره سرکنا پرسا کردان برای ربازین دموکراسیه د دیرو کا کمارا ترکیه دا یکم سر حکومت یکم بر پس بلند ترکیه بحث پرسا کردان که به وی اوایی بگمان اردوغان بو اک پارتی بون لشون دا روش به وی اوایی بردان بو بشیر عطالای از بار مزیر نافخوینگی ترکیه ویجی سرپرست که پی واجد کرد اگر بس هاتا رایگهاندن روش آبوریا خلک باش بو گلو کیسه دم بو افراوشه تکچید فعلا کردان تایبتی جی پکه که قوالی شارکره دیگل ترکیه بو نکارینه وی درفت استقلال کن با آئی که پراگماتیست تعاملت گل وی راوشب کن و کتا گوتی برجواندین خواب پارزن نگد چارچوب ایدولوژی دابید انجی حکومت ترکیه جدی نبو پشتی اردوغانی دیدار ما بری نو کجی مبدریجی بحث کرد بو که سیاست گورانکاریت اردوغانی کرد برجوندی ها کرده دا 2010 اردوغانی برای خود داره که چهار سرکردنا کشو کردی ایدی بچکی نه تا چهار سرکردنه به پرکت آشتی و پارلمانی و دانستان ها بین چهار سرکردنه جبر هنده گلک به هنگاوایتن و گلک شوال ولی کنه گلک دولت ها که چهار مفایشوان ورگرن که چهار سریت کشو نفخویی کرینه ترکیه جی گلک به هنگاوایتن اول 2010 2011 دانستاندن نراسته و خویت نهینی گل سرکداتی ها پکیکیل اصل و نرویج دست بکره لویر سروکاتی ها شانده جی سروک هوالگیری ها ترکیه هاگان فیدان که کسی که گله که نکش کسی ایکیت باره هوالگیری دا و جهانه دانستاندن دا لویر نهدی وقت دل هاتی نکنه فتح الله گولن کو خدان دولت موازیان دولت کیربل ترکیه کو گله که دستالات کا پیس هبول سر پلیس ترکیه سر دادور و دادگاه ترکیه راگهاندن ترکیه کو گله که پیس او دانستاندن توانو کشف کردن و هاگان فیدان را دستی دادگاه کرد که بهتا گرتن و بهتا سزادان او با ترکیه قوت هات و اردوغان و حکمت و مای خود کرد و کشه چاره سر کرد او با پیواجو اشتوی
سیزده دست بکر چون قناقه کردی 2015 قناقه کردی دست بکره و لسدمین بوین که اف دانستاندنا پیوجه آشتی سر نکوید چند سدم هدنت طریق داشت وانا ریدانین جزی پارک 2013 او خوب شدناتی کردنش بو آزادی و بو دادپروری هر واسا شر کوبانه پشتوانیا تو امریکا بو پیادل سوریه ترسا اردوغانی شاکسازیت مازن که به نکرنه ناراضی بونا گله نتوا پرستا ناسیونالیزم ترکی شوفینی دیسا لشکری گله ناراضی بونا خود دیار که لشکری ترکی کو یه دیر بجوا دانستاندن همزانی که لشکری ترکی حتی سردم اردوغانی کو بریار که دستوادا بو و سیستم همی سیستم عسکری بون و هر چه که واویو بتات تکنه و چندین کودتای مازن تات نکنه سال 1940 سر عدنان مدرس 1907 کودتا مذکره یا 1908 كان عن ايفري وبشتي انجيجي كذا يا يعني يا الكتروني كذا الكتروني ويا ارغاناغون ابا همي دهان كذا هاد كان اف صدمت في اي دي او بو لشكر يجي بشتي انجي نغازي بنا خود يار كل قلت ما هوش ودانستاندرانينا ما هو ام قبيلنا كان واردوغان ترسيا يعني ترسيا وقتك بويا جديات وهر دو طرف هاتي هر دو طرف فكيكاجي بو سبب ما بجي هندك السبب هبون كو خوفك شيتن بشتي بشتوانيا پیدا بو پشتوانی بو پیدا بو اجرای امریکا و شویا روسیا راح دیدم تو سردان روسیا کری و نخویا ترکیه آلوز بوی هر دیسا اردوغان ترسیاش کو و دم بویا پرسا برسفدان و پرسیارت مازن کو اف گوران کاریت مازنت تادنك گوران کاریت مازن دستوری دا احتمالا نشد بکت و دیگلک باجه داتن شلای ناسیونالیزم و اجبارا دیو چندی صدمه دی افغانستان هلوشیانو 2015 هر و سیاست هر دو که صلاح دی دبیتاشی دروش می اردوغان نابیت سروک را کر و ترکیه جی جاره کدی هدفه کلت لیستا کوپشتوان تیرور نو و چندین کسان سرکردی عبد صلاح دیج که به اسکری هاتیا گرتن و چندین کسی دی بله هات نزیندان کردن و سیاست آخو گل کای محمد توزانی جی که کردان پیشتر در چارچوب پارلمانتارین سربخوا بجداری هل بجارتنات کردن 5 10 20 زیاده تر دزبنت اینان در چارچوب 20 سال درباز بی بندادهجی درباز کردن جارها بویا پیتری هشته پارلمانتار بدست خستن و جاریجی پیتری 6 پارلمانتار بدست خستنه که وقت اجبر کو ام بحث پرسا کردان که پرسه که هستکارا توزانی باکوری کردستان پارچه هری مزنا جاری جغرافی نفوسه و دکویت چارچوب ترکیه دا علاقه ترکیه حتی دیگر روشاوای کردستان جی چاوایه نهاجی د چارچوب داخوانین خدا سرکمار ترکیه و آلین دنین پیوندیدار نبا حکومتاوی به دجواری بحث روشاوای کردستان دکند بجن ام به اصرارین شرمد گل یپگ بردام دک هلبت توزانی جی انجامدان اپراسیونه که لکوبان هنده ورندن در روشاوان دا بوید بیجه امی هر وی بردام بکن که واتا د چارچوب وان گوهارتنین هل بجارتنان دا تایبتی جی بروشاوای کردستان بدیتناتا و هلویست بهت یه ترکیه چاوا بگل اگر اردوغان سرکت هلوستی ده هر یه بردوام بید یا بزاوت کردو که پریکه که نرم جاره کدی پنابر سوری کوچه نوکه گل امارات ده میلیون خانیا و چکتن که آواره بزور دوره و پشتوانیا فرانسا و دیسا المانیا دانستاندن توی یه تاین دانستاندن نهدی تاین و اشکراج یه تاین حتی نابینا ترکیه و نابینا بشار اسدی دا کو دربکی دیه کو جک دوزا کردی بدن سوریه کو جارکادی مرکزیت سوریه بزوریت و هدیف شین کو کرد الویره چه دستالاتو چه پیگه و چه مافاب دست نینن و شناف ببتن هر چون امزانی سیاست ترکیه یا کیرو دیر کو اوه کو ایک گرتنا خاک ترکیه ایک آلا ایک آلا ایک زمان ایک نتوا ایک
الاجتماع همي يعني كو دروش مت ديارن و دويت تركيا يا إيجتي بيت وكرداج دائما مترصيد بينتن سر إيكاتيا أخو كود بينتن أجر در فتحی بو کردت سوریا چه بو احتمال ده باندورا که خراب هبید سر کردت ویری اوج دخواست گام مصدر کرد یعنی بو نمونه ده بجید مثلا اف پروسان اف اول پروسال الهرم کردستانی آن الباکور عراق درز بوی دجاره کدی دوباره نبید اول ترکیه و سوریه یعنی چندین کمبونه چهار لاینی تینه کنید گل روسیا گل ایران گل عراق گل سوریا کو هندک هندك بريار النهي دانانه كجار كدي كردا تفسر كانوا وكردا بيخنا بن دستالاتا حكمة سوري بله دي روش gelek ya aluza prasiji di çerçeve vanguardna tedit esacik kumkara welatin Arabi bankeri bu diwanji peywendin xod gel baş kirine ve babetek berfere derfet bit pişti der ancamen hal bijardan em peter niqaşa ve persevken bizam kader av çabi çende mecmir mane Bres Muhammed Raşid Ormani çavderi siyasi jidu ke gelme bu gerek subas Muhammed